Hello, is mis Grania Bleasdale, nu Michelle, agus am arás I rís le can eile go rannog I Russ narún a spántchaib, agus nos an nuirnach ní lánach numa doáin leis níana. Inne, fecamid an rannog festis. Sholing, Shada an rannog festis, ag mar ekinship tá na céta PC édi an seo. Tá cuigar gobar an seo agus bíon an túfas le dana acab. An céadra dhéanaan siad ná, léon an zarthór festis, blá na scriptin ar fad, le dana amach cin chumavés ar na racna. Ach ní féidir PC éide ar bifach amach, tá go leir planál agus réalacha I gceist. Mar hampla, tá dahanana ar le nach féitingacha mar jalla cheamraí agus ar hailte. Mar sin, ní ekinship. An bá bán ar nó vinnig. Freisin, ní vín de geir go mé na dahanana céanna ar na cartar goil racanna acab le chéile. Agus rud atá fíorthálachtach, ní de geir go mé dana nédi cosú leis an góra. Nar a hagan cartar nu go Russ narún, bíon ar beg an taidí gana ar chulra an cartar le dana amach cintar stíle fééis acab. Mar sin tíinte de sipador leis an astar chun na héidir sin leanach. Tá filtán speisialta acab chumá a chuní trocht ar chola físa beo a vísantachá ar chola rar. Agus, tugann siad picture cho freisin. Sead an nát éontar an níochanna agus bíon go leorthó le dile mar go míon festis tifriúlaing le chola episód beo. Agus údanta má tá stunt nó achtra atála tasúá nó trí leagan go bísa éadach céanna mar go bhéitar se fág brocach. No painte áar fiú. Nis sin léadú anronta ar an rannog festis agus bémas ráisiéis le rannog eile go lua. Tá go fáil? Hey, cap mar seo chanál. Jacuzzi.